Rafting je jedan od popularnijih avanturističkih sportova. Plovidba divljim vodama na splavovima ili gumenim čamcima osvojila je svet. U raftingu Tarom i Drinom u sezoni učestvuje na desetine hiljada turista, a sve popularnije i planinarenje, zatim džip fasari i vožnja kladovima. Prva komercijalna tura bila je 30. godina prošlog veka kada su goste kraljevske porodice Karađorđević spustili rekom na drvenom splavu. Kamp Drina Tara smešten je na obali Drine, 18 km od Foče. Posle doručka proveravaju se čamci i deli oprema. Do Brštanovice u Crnoj Gori, polazne tačke 25 km duge plovidbe, potrebno je sat vremena. Rafting je opasan sport i zato pre svake plovidbe vodič, takozvani skiper, daje uputstva. Upoznajemo sa informacijama o načinu sjedenja na čamcu, ponašanja, kao do načina veslanja na čamcu tu. I nepredviđenih situacija tipa ako neko ispadne u vodu. Zbog niskog vodostaja neki su se zaglavili između stena. Iskusnim skiperima se to ne dešava. Jako! Jedan! Dobar! Pravimo pauzu u Šipčanici gde nailazimo na neobičan frižider. 50 metara dalje je omiljeno mesto za fotografisanje. Iako voda baš i nije prijatna za kupanje, nekima to ne smeta. Odlično, super atmosfera, odlični momci. Dobro društvo, pre svega, dobra obuka je bila, tako da nema straha. Posle 4 sata plovidbe stižemo u kamp. Većina turista je iz regiona, ali ih ima i iz svih krajeva sveta. Za rafting mislim da je veoma interesantan jer možete da vidite koliko su čudesno čiste boje prirode, da ne možete da poverujete dok ih stvarno ne vidite. Koliko se ovaj turizam razvija, govori podatak da Republika Srpska i Crna Gora imaju po 15 rafting kampova. Ima posla za sve nas. Samo recimo kad bismo imali malo bolje sređenu infrastrukturu, neko onako ulaganje od države. U turističkoj organizaciji Višegrada kažu da je to prilika za prekograničnu turističku saradnju koju podstiče i finansira Evropska unija. To je veza Zlatibora, veza Tare, veza Mokre Gore i uskotračne pruge, a onda Višegrad koji Drinom prolazi do Foče i do ovih rafting kampova i jednog adrenalinskog vida sporta. Samo kroz ovaj kamp godišnje prođe oko 15.000 turista. Pored zapošljavanja meštana, kampovi omogućavaju i opstanak seoskih domaćinstava koje im prodaju svoje domaće proizvode, najviše kajmak, sir i pršutu.